Većina od vas su ekonomisti, znate da posle 20. veka koji je napravio eksploziju naučno-tehnološkog progresa, a i proizveo neke negativne rezultate takvog progresa, otvara priliku da u 21. vek uđemo sa jednom dilemom. I kod ekonomista i kod tehnologa. Koliko smo uopšte spremni da očuvamo prirodu, koliko smo uopšte spremni da sačuvamo i obnovimo energiju, izvore energije i koliko uopšte smo spremni, ako govorimo o ekonomistima, da nađemo pravu meru između onoga sa čime raspolažemo, potrošnje i onoga što ciljamo, a to je maksimalni profit. Dakle, ta mera je veoma teška. Ekonomija i tržište bezuslovno forsira maksimiranje profita, pa i po svaku cenu, u prvi plan stavljajući pre svega potrošača u tom građanskom okruženju i društvu, ne vodeći računa o budućnosti i u ambijentu u kome već danas živimo, a ostavlja se kao dilema, a šta ćemo ostaviti budućim generacijama. I ovaj projekat upravo postavljen ovako i naslovljen energija, zaštita životne sredine i obnovljivi izvori energije pokušava da nađe rešenje, da implementira određena već poznata rešenja kako možemo da racionalno upravljamo prirodom, resursima, da je očuvamo, a da život učinimo lagodnim, jer mi pre svega kao potrošači gledamo što više da koristimo tehnološke inovacije, bez obzira na to koliko to bila u onom dugoročnom smislu cena koju će platiti buduće generacije. Naš međunarodna konferencija se tiče energetske efikasnosti i razvoj se u okviru međunarodnog projekta pod pokroviteljstvom Eureka, instrumenta finansijske Evropske unije. Ovaj projekat traje 2 godine i praktično se realizuje sa slovenačkim partnerima kao partnerima iz Evropske unije. Oni vode projekat, mi smo jedini partneri iz Republike Srbije. Ceo proces će trajati u 3 dela. Prvi deo se održava danas i govori o ekologiji i održivim obnovljivim izvorima energije. Sledeća 2 događaja će biti u novembru i decembru ove godine i time ćemo ujedno i zaključiti projekat koji se dešava tokom 2010-2012. godine u Sloveniji i Srbiji. Partneri iz Slovenije su imali zadatak da razviju softversko rešenje, dok smo mi radili diseminaciju rezultata i posljednji pilot projekta u zgradi ovog fakulteta, što znači da je zgrada u kojoj se trenutno nalazimo u stvari zgrada u kojoj se vrši pilot istraživanje na koji način se može izmeriti energetska efikasnost i upotrebiti obnovljivi izvori energije gde god je to moguće. Mi kao Iskra sistemi, koordinatori projekata, radili smo najviše na IT fokusu, torej IT developmentu rešenja koji bi mogao da sabotira monitoring i analizu trošenja efikasnosti energenta u zgradama. Nešto o našem projekatu. Naš projekat zove se Energy One, akronim projekata upravo nekako kaže više ili manje sve. Mi smo se u 2011 smo štartali sa projekatom koji će biti sada u mesecu 24. zaključen. I Energy One Project Focus.